e asanga i bula tin kawalunga o Eden, e na ngau na a lutu kina mai na katumbaleka ni norto vale tambarua kina butu rara simende ni durduru ni tolili. E a kalongata ni bula. E levu sar na vikan renre e lako turuma kabumai e na mavoa ni nga boka e na nona a lutu. E New Zealandi na lutu e vu levu ndondo ni mavoa veir na ngoni. Ka tauri na kena i wili ni rauta e lea tolu na ngoni muri wuli ka ruduru tiko e vali ni bula e na veisinga. Na sisi se lutu lalai e tauri tu me tiki ni bula ni nonra tumbu daki na ngoni. Ia e na rawa talega ni na laki vakavuna e levu na mavoa bibi ka rawa ni tarovi e na kena yado. E na nonta vakambauta vakaitau kei na ngoni sai soli bula ni kalou ki na ndua na mata vuvali. Koea ya na vuna ke mamvia wa sea ni kina e va na ngau ni sala me va koko ta kina na nonra tango maki na ngoni mai na lutu e vali. Na kena i matai sai koea na kena dhomba na i tarovi pe katumbaleka ka mendendre kina na nonra ndolava vaka levu ka lutu kina kitumba na ngoni. Ke vaka o ni vaka i tiko e na vanua ni ve vaka valitaki e ka inga ora e na rawa ni o nina bukei e na kena dhomba na i tarovi ni katumbaleka vaka ongo. Kena karua biuta vaka tiki tani mai na yasa ni katumbaleka na yaya ni vale. Te veli, dambe, tabundabo, ke na itutu ni bola. Se biuta na i tarovi me kuni kamba kina na ngoni. Kena katolu e na ngona ni vesa taki pikini da vesa taka na ngone e ra. Levu na kisi ni ngone e radhuru tiko e vale ni bula e vu mai na nonra lutu mai na tebel ni vesa taki pikini dabundabo se sotal na ka vere. Kava me dhomba na mata se tarovi ka mera kakua ni a dhomba na kamba se na i dhuru ni mata ni vale e tumba. Na i tarovi ni nonra lutu na ngone ke na i kuri ni tukutuku e na rawa ni o ni taura mai na website na Safe Kids Out There.